2000 no na mko gina assembly man e o me krum me ni me ma ensia na me ye madum me krum fo to abare ma me enso me di kura minimu tworo ye ma me minisi o assembly ho assembly ma kenkan ti o kenkan ma me no agim 5 cedis for ye makwa abade mo be NYANSAPO kasamfo ni so NYANSAPO no wage so de ama me say isane badwemba ekwan so ene yasa enimo ede ehia bi msa worre me nsa bonkum so a won se ewraba bi eteme nchen mi hu se me nka se maami o se ewrabu se aketesi o se abrewo o nenso nkomotwetwe ne koso na ye ne ayi bi hu na enimo ne beto odwa se maami bi se onu de school ye na kono enu nti ba bia wanyina duru ni nyina no obesa akọ school a eputuoja aban school wo hono eho na ye maami ko ya okoturo ni din a o hyase a na okọ school a ebe TV so no ne ko wa krata ni de obokrata ne de keke ka ho nyina nene NYANSAPO kasamfoni nyame ayadoma me nsa aka ye maami no a ye ni ebedi enkomo e wa hanom enti ka me ho na ye hye nkomotwetwe na se na ye misa ensem kakra sister memo akwa baba NYANSAPO kasamfoni ye eja papa na umpom tise nyame adum mpa e boda ro ma me hoye me ba cho udin pa de se bidin de ya boatma former assembly woman Aduaben na se wadi assembly woman nyina pen mpa cho me di ne emfie nwotwe wo me krum sa mpa cho me bibia o ha me set o ha bibia metime yi a kire o edru ho a ye be mo yi a kire na awoya school no unko obi da kra na asese school no me maame ewo me no me ne me nana le tena Aduaben na me nana no titi ahama nti okwafu wo se me enko na me se bia me nana oboa me mitu abekura yetwa na efite no metwa bi pen minima ahine mampa boaye nti 2000 no na mko gina assembly man e o me krum me ni me ma ensia na me ye madum me krum fo to abare ma me enso bi di kura minimu tworo nti se yakoba bia mi secretary bi wo se pa me ne ko nti 2000 no me si minye bi nti 2012 ana mkrum fo se me se nyina e be sa ato ana me krum kontihini ana ko fipi ko awrade fa na krasi o mu dwene ho se e be sa ato bi ana mu sa ato abara ma me enso si ya na adisua no de me be kwa na mafia se me ho se me ba nti me ko de atwero me di ato wodada na me ka akire ya friend ko fikrentin se ya mami minisi o assembly ho assembly ma kenkan ti o kenkan ma me no agim 5 cedis wow ko baka akire enti me ba no oko SSO jaachi pram so ene ya free PTA meeting na me ko na me ka chense on se teacher se we akola abone sisa we ya crack ya jame nti wo be se we ya chenchenche o mi so na wo kenkan me krata no agim 5 cedis teacher say I don't know yes I know say maame wan go school nti any sade a anadwo mi swing nam si yankopon bo school mi so me ko bi ti bi ko be ba wi ni je fashion no se maame wase we ma reho any me ma school atade aja opam school atade maame na me ko die primary ho aputuja on se head we district office ko to madam no mekechiri mto so ne ma waka amati na mare hu se bedi kan se ada me ko school mu no ankonwa no se nkola no mu tuso ami so manyini me mu odu me tira so a na konwa ne bu me o mu de na ati ato obende ade echi na me friend baba ko se krate akonwa na bu mi no se odi me ko village esusu me to no ene me honam ne ye makonwa ma me start P4 na mne nkole ya ye bo ampe ye se school ma me be ye young just be be akola akra fe me ko hospital e chire me sa 120/80 pressure me wo diabetes so ni nyina free me so mare wo se beto so mienu se ekodi kanti akola ba ko twem na me so tobo oba ya ma headmaster ka so bi anfem na anfem oba ya na ba ko twem aka chem se na wa ma school we frɛ
nana I'm saying so aka be me that many say and I'm canteen if you go ye oh ade so that one ya aduane ani wo da bi obia me kwasra kwara wo ase me ma kwasra kwara wo ase me ma enaja me ye me ho se sa ade school yi me yeti cheni se okabrofo wodo ya na ha me wodo res ah brofo ka de na me asem ne wo ma no se me kwa asem ne ho ne start brofo no ma pagya me nsa na me se me come me ko tu fo nta ka se mo kana Asante na o kan tam ka se nyina wo asem bi 70 brofo asma ya ka se be komisi be twemti ma de koro nti wo mo pese wo mo kakasa me ti be ne na de ntam ka se ne be bo so aha se me ma no so e fa bon te se me nti wo se ya bo biem nti wo ko bo sumtwe a me di da ho e fre me akueronko me se mo kana Asante na me nti bi na ja ya me ye madum ena deputy minister first na answer about education minister o say ya wadu so ya wadu so ono bo sumtwe no free o se ma me wo be ko me se me ko be wura o se na nkra nsrew me se me ko ena ja bo sumtwe fo ko ba bia na me dim they say me di about one day so akato school girl ari e frɛ me na me kun so o headmaster no ko ye man ko school no me se mama me ko na ye bi kra me pe classmate me nya classmate ni na me ye maduma me ko ya na covid me na je se entra fie entra fie kakra afi na ye entra fie ma start ye kesi me se ah ura de covid on ko no club na me sa ya se nko school yi ni na me ye maduma covid yi me bon pa ye man ko no sa ba school yi na nkra nana enti why kesi me se wo ba fem nana e ma to finti me ko school mu ma to fi gumbutum o fre oba ya ma yi ba ko ma o fre me nana me ma ti nkwala no nkwala yo afede me say ma go school 2 days o mu ha over eni mi kurum yes na 2 days o ma ti be hwe oba ya me to ro ku twiye e pese di gu mu so de ma na de si edwa me ho an go school da ko kra be ba ho na mani di mate ma o ha dwene na me say me ha dwene say me classmate fo nko an wo mu nti na me ai madum dia school e dedodo wura enti ne me ne kwala ya na me kuru be yale ye nti da no a na anu ya Jesus 3 culture na me kuru so awu na say what me ya ko school no free class 4 na ba wani ma ba be do Jesus 3 o pass ko class 5 class 6 JHS 1 JHS 2 JHS 3 exams no em se ba ko bi wa dia ka nyina ari em se wo fi enti ada me koe no me wura ko na baba ko fere mama papa ya wu ko twera nkofo kura be di wato wi a obe yekuna papa nso aye ho ade bibia na me se na me ko school me ye wia me table kase na ko susu ma me no eni ma ko nyina ye wia ena me nu enso me ba antebel nyame sra no woni nyanka hwe eni ekunafo hwe ba osminia eni obedi di ansa no akọ entina na ka cho se ma me so ko fa ma me ba so ma me ewu papa ewu ne se o se be fa ante Mary ona hwe nyanka ehwe kunafo me de ko ya ma me nti bobo na ma ne no se nyambo a edwara e be ji se me ne ukọ se si a ukọ school a wo se ajo obi bia petty chris nti bi de be ma me de odi papa de so de chem so no so ma ko fa no se bia me ye boni wo school mu a so mo ne ba be si wo mo so ana PT ya na me ma me ne papa nso ekọ nti kachi school de me de o ma me de me ni ji ho pa isi a ana anu ye tro ayinu ye first schools no me baba ko se me first St. Louis me se ho de mi so St. Louis se so ma ben o se ma o de nya hwe o de fa me se de bi se day school kra me de meko ti ma ye ma dwen se me pese me set record e ma me nananom enti no na me boa ne ma nwu a me pese me nya krata to ansa na mewu ntina ma me ko school no BC no o pese wo tworo bi ankasa me tworo ma ko secondary school na say wo ko school no adesua ne te say kakra eye me ko ndi na ye pa ye la me di chichi me wura fi kakra enso eye e kire say anano ka bi twem ni atworo ho Asante man afem boy di me ka kire no a o di 5 o say mami nam se mami me ba kakra say education in the schools ya pick up what you say
obia dia me share bia me hu se sa school yi e pick up ni enti ya me na me dana se na free education no me baka chire kro no wa nya bia nko na me dem ne se nya menti na me mankora azime me ko bia sa na mewu nti se utimi wa ankasa utimi twere odin me dey ya bo atima metimi atwere first me nim se dey si twere no why no kra me ma de kro first ba me ko school e wo me krom and e ko adua be friend dey school and me se ba bonti no de bia na ma draw train na e bia ma yo openfo a ofuru kube enti ma school no kra se da so me de ma ga bi na ofae nyankola no busam se nana na de on twere minim de hwe bi no ya na makon ne sei si no so me de hwe be kwai enso na abcd minim se de se eko ene utimi twere abcd na ubetimi nso akai abcd no me say abcd de bro focasa from A to Z so what from A to Z ya ubetimi ehun bro fofa ma wakonya sisi ase kan abcd na ubetimi akan ama mahwefo atb no problem kura ma yanko A B C A B C D E F G H I J K L M N O P U V W X Y Z. Why ade mame why ade papa na aye eba no national anthem no so a utimi ka National anthem no de yana ya asase no anam koye se si a me wura safi enti ma me ko sa akoto aso bi wura nti won kai kakra kra yana ya asase no na yana asase mponi na ne God bless our homeland Ghana the pledge ne de me se yana asase no mreche so na person ka wo kai na asase ni kakra mamre men kan go do how many lands o de obetimi aka bia yeniara ya asase ni ayabo dindima ye ujana nanu hwegu yereto omaye edrumi ni wososo se ye biato aso nkuni ehode why ade mra se bedwa for current mi nka enya wo nko a enti am kan se wo mo mra se bedwa fie no dodo na akra ka se wo mo nka wonu ntimi nka enti why ade papa na se school na wo koye na se no pese wo sa ato aso no toa na pese wo to aso nya wadwe se wo bejai dabi se mi school ade kra chi me exam to ina me ho mete enti nyankopon bo me wa na me je firi wo o pe school atade foforo edi akọ school no nambo free juale eko me ba be fan papa di o ba gem na wo se wo enwoma ni bi hyem na ye nhwe abusuafo ani ahwefo a mo hwe ye oba ya abo atema ani eguso a ye ni di nkomo ya abo atema a wo beje ntena ha na enya asem keto a Asante mantem ne Ghana ha se maame panyimu one ne nananom akọ gina wo classroom afi no so wo ku school no ono ne NYANSAPO yenya no a ye ne no edi enkomo e wa he na asem nwanwa bi ya baba besi sanse me ankasa me wo fa ba akopa na headmaster e wa putu eje school no ejapo ono na one ya abo ateme atwa picture yi enti we ya abo ateme school a wo koye no emfonyi ni bi ni one ne headmaster school no opanyina oda no ye friend Paul ono so abeya assemblyman pen e wo jaache ai ame wo fa pa no ono eno no na school ne classmate nti ene ya abo atema wanya classmate ebi ni fonyi ni bi na mi me de ete ono ba ku so ya na ko 6 match ana fonyi we no ko 6 match e wo kontase na kontase DC o mi se sumi lawyer akosi asumi na mi shiraw ada no ma mani ji ya ma o ma edi mi ba graphic mi fi se o mi kan ma graphic mi da na mi le fu bi try that guard for bi try ni pa bi try eno ti se yesu kasen kan me ye premier no DC no so de nyame anim ni ono nso nanim tepa we eye certificate ma mo mfa mfonyi no emfa nto so na mo nhwe na afi no men kai de egusu no certificate oba ya certificate ba ko na mo hu se ye de camera nde atoso no na say eye certificate of participation. This certifies is awarded to Honorable Yabo Atema for participating in the 2-day training program
on the local governance system in Ghana on the 21st and 22nd July 2016. Say Obaya aka say wadi assemblyman Panyampa. I don't know. We are district chief executive honorable Veronica Twi Eje ono ena nensa ehya ena ura part eye Hagan ono eye lead consort ono eno no nti mfonyinu no a echese waya assembly woman pen a enye assembly to we nim nyina eyo Obaya mfonyinu 6 March a Obaya ekoye no no wona odi kanye na ohwa odi animu a wono mo de franka ne gina nachi eno nso eno no ese Obaya wa dansidie a echese no kwasem ni school no okoye no no osa ekobo ne ho emoden pa ba ko nso ni one ne classmate ba ko ma kama eno ono so one ni egina hutwa emfoni no afi we nso eni se de mu hunu no 6 March na yego so a yedi mfoni ni ma lawyer DC bosomtwe aha wono no one ni gina ho a one ni etwa emfoni wo ho nti Obaya sabi kokoe na ha classmate ma ne mema bi nso ni a wono mu eyi emfoni a oguso school no wokwa wose onwie na onye na dwon se obawie kopam se oba set record na wano asa briki se oba apanyina wakwa akotwe BEC na wanya ntoaso school eye senior high school akọ eno no we one enuanom for FM4 ena na edi enkomo nti Obaya ne ma sebe okọ school no wayewe ni bi ene ho nkrata mfonyina di adanse ni nyina bi no ena yeyi bi a yede akyerem wo ho no assembly mind ye wo ho no ene ade ani nyina yede akyem to ne headmaster atwa mfonyini wone DC ye atwa mfonyini epen ni nyina we eye abra na me ka kyerem se ebe pipes mu no pipe ye kura me ye friend said the mirror eno so ena ebe mu the mirror ofa aye kratafa etoso aduonu mienu ne aduonu enso na we mamempe afekra we no eba ye no na yenka ho asem na yemfa enchemo finshampi mienu ene edunkunu 2019 na March 9th ene no so eba the mirror kuwa krata no so obehwa Obaya ena ono so ewo ase hase no oba wanya mfinchi adusi afei ena woko school eno so ene da ho na Obaya agidin ye panto headline na 60-year-old people still show eno any headline omo ede ema no ewo ho no na say adansidie wom Obaya school bag nsuni ena ekura no school bag ni ena esime na so no odi ko school a wode ebo na chi wona say ma mi nani abrepa enti say ye hwe se de wasi abo modern afam de obokrata na ha de obaje ntra ha pa bo pata bibli sa sepo asoche na ekotwi ne babrema sa na nya asem ketwa se de na esi kone si ba no no hu ne sa no se bredi kanye wakopi mo de obokrata mu kra no se na hu ye manage na ma aputuejafo nkola anu anu ma wo mu tifie nyina asa ba school wow enti PT ene bae no awofo ene awoho nyina bebo ma ba so ese mama oya meko enti na ohwe bia me fie duru ene ma me wa enti mankola no me ma wo mu nkranhye ama nkura ni nyina esa ba school enti school de mi wura yeso otia na meka school va so pa me de kakra me ko na anu ya no na anu kura me tra so me ne baba ya nanam na anu me classmate ba ko bi si eja me oso ba ya afa ana ba se na nam se classmate no so hu ka ba na me classmate oso person ya ala nyambo a be so ko secondary school na fe na ayi aba results ya ba nti madaruma mo am na me school me sa to aso ye be sorry so ede na wo beka ede a kire ne mabuna ebinum o mo ne nam bankere onyanye nu ba bia na nso school ne ye mo ne chem so ompeso obeko obo school so a na eye ne se de wo hu ade a tan bi omfa school nye hwe ede na abeka efutu be na ade be ma wo me patrol youth sa ka brofo na wo kan ne sesi an ma menti me se me patrol youth arefo mo hu se de osika youth no mo kan youth on say maame panni baby ntina me kan say won sense so bienu was youth sa na pronounce no we literature sa na ka no youth enye youth e was say fi any h no ba baby say you see pronouncing the pronunciation na nkasa kra no you know e qualify ne so ko St. Louis no say so bi mame o say e patrol youth wow on say mo amosisu no mabru no
ayana me di mo ho yawo bebre obo se boss me ni adwumaye enne se bedru bibiro se ukodi mate ukoye driver ni a ebebusa u CV won ne se unkuta bia enye de kura enti maburu mesrem ola di wanyina dru bia hwe so esa ko school ma me pma cho me nkoto djogu fom ne so ma no akrachefo be mu a entokwa mem enti ase so do so bebre ti mesrem me pma cho me nyina o sesi a me ko 64 years afi so hu enti mo hwe me so ambo adwoada next week me sa school me ko afi na me ko to me school akonya ba ko no ya wia ene me table mumwe mo nia na me nko school ma me na be boa mo pa de bia me ka kire me nana mo se so yire nko school a se entokwasem ba ukuro mu a ena mo se we educated person nti entokwa no won't so kura. If you are educated, you don't lack facts. Okay. Every time you are half patient. Oh, okay. Okay. That was good. Okay. Okay. Anyway, okay. Thank you for having me. Thank you. You too. Anyway, nanke ye sore sukra. Nenso afe na we asa bebom ni ade. Wo si mire bi mo call ye assembly meeting. Said ye na reshe ne brofo no man sa brofo yenso ati Asante mem. E na aka ntam kese di gu wo mo so nyesa. Se me ntam kese kra me mad kro. E be mo se papa krache. Oban na ho. DC se mo an kra Asante kasa. Asma mo ka nyina. Me ti se mo bo adua bedi, se mo bekume. Some boy am the mad as a crow at the crunch of boy diabidi. Send no more coming from toilet once. Miss Mad Crow. And I was in a maco for Antamagumuso. Some man can Asantia. A wana. Almost idea because Santi. And I say, when yam found Tamno Cramos. There be because one gas I wouldn't tam at the crow. In Mad Crow. Okay. It be Casano. And also, oh, Obaya, I'm sorry for you. Okay. And I'm so okay. Thank you, madam. I saw I'm sorry in the name, sir. Sorry, in the say, Obi no am say I'm sorry. Yes, I'm sorry. The Uko school no di what I say. I know about sorry. Okay. Okay. Do I see baby school there hu hia pa. Say Obi e de boawo a wani bagie school na wo sa be sha say. Ade a mani bagie pa. Okra me refi. Me ko school mani ko je ICT ho. ICT na ye de ade. Paper cho computer. Wow. Na then me had me master the buy me teacher in the buy no. Bibi no ami ko so me ka say kura ne shemu nti kura ne ka chem se na bibi shem. Say na kura ne kuru na na me se ho. O say ade so bibi shem. Yes say do say come afi na say the lati kikim say eh. Na say say oba ya o mu boa bibi an shem. Ne wo do nsa to so a. Ne umi emi an say ya. Anam say ene je say computer na be boa me. Say am so bi ni bi. They say I do be or don't be a ocean be a on me computer. Na mpese me sua kwachiri. Unya computer ni bia open. Me papa. Share that CB. Me so da asimiwra. Nti say ne wokoye ye kasa nchia mu wo brofo mu a wunim anopa obechia say wo brofo mu. Good morning say. And ewie. Good afternoon say. And enyu. Good evening. No obisa obi so say ne hote say ye no so unim betimi aka. Master, how are you? Oh, wow. I'm very fine and you? Me too, I'm fine. And what food you like? I like ampesi. I like the food. Yes. So where do you come from? I'm from Abibirem. Abibirem. Yes. Who is your mother? My mother's name is Ekuya Ajubi. And your father? My father is Kojobuatin. Can you give me the name of your Abibirem chief? Abibirem chief's name. Nana Kofipoku. Nana Kofipoku. How about the Queen Mother? Queen Mother Nana NYANSAPO is dead since. To date, you don't have a Queen Mother. No, now they find. So if somebody asks you who is the head of Ashanti Kingdom, Otumfo Nana Abibirem Asante. Wow, and the Queen Mother of the Ashanti. Nana. I'm coming. Kwadu. Wow. Mm-hmm. So can you give me the name of the president of this country's name?
I know him very well. Okay. Nana Akufo-Addo is a president. And the vice? Bawumia is my best friend. Wow. Bawumia is your best friend? Yes, I like him, but I never see him. Oh, so you personally don't have any contact with him? No. Wow. Who will help me? Let me see him. So you wish to meet him one day? Okay, thank you very much. You wish to meet him one day? Okay, thank you. Okay. Ya bwatema ena chese ye ninu egusa enkomo no I am very interested. Me de baby amani ajepa no youth na woka ye no kwasem ni ye nyina church na radio so ni TV so ni aka ni youth re ano na de ka youth na ne se de oba ye sinya abotre kan youth na chese school no ampa wo so bibi de film na ye ka entam kese sebe enye ade a eye adeketwa ewa Asante mantem hanmo ansa na obi beka otumfo entam kese kura no osre ansa na obetimi aka waka enu nti se wate no ewo mfonyini mu a na enya ade e wo se wonso timi kogina baabia na sebe ubi wano ase ukoka otumfo entam kese sanse entam kese no ka na wanka ne yi a ensunsunsu aso a ebeba oso no enya adeketwa yebefrɛ wo nananom anim amamre ne amanne a wobɛyɛ no eno na Asante kotoko bɛka kyerɛ sɛ wobɛkum tromo no adwa asaseduro die ene egya no wɔmfana kyia enante ɛwɔ kwaya ase eno nti ɛmɛyɛ nkɔyɛ ne yankɔka ankyerɛ ne yankɔbisa sɛ wokɔ hɔ kɔyɛ ɛdɛn ɛnkɔ ne nkɔka ɛho asɛm koraa ɛmfantam kɛseɛ ne ɛntoa no na ɛmfa ɛnante san sɛ ɛyɛ ade a ɛsombo ɛma Asanteman ɛne ne ne nan si okrowie ɛne obrawe ngoma so opem so otumfo say to His Royal Majesty nana ewie wonana no yesre wani die ekasa kakra enti yesre mo mamon fa ntam kese eni agro se de oba ya na ehunhuna na na odi hunhun assembly no ai on say wo boss nso I'm sorry omunim ne ewomu se omunim se agro na adi di o se ye ni brese mu so omo anye na ebi akoka na sempa ka de beto omunya asem keto nti na omo ti otumfo ntam kese a omuja so omuja enso kan twi Jaka Twi okra me sense na mo ase no omu ka abrofo bi sa ma boa bosum twi pa because said you na okay na ase mema ne bi wo kra na wo mo kra no wo ma bonne se wo but ehu ai so ba ya bo hobiem oba ya bo na me se senya me kwa na ma bon wo so mo bon ene nyina re yes dia o ma fa komo no emra awieye na ye nsore so ye hwe se nyame ya adom a na nka oba ya osa ko school ne kwan beba mu a ke ebedi nachi ni yakofa na yesa ade aba amohu na afin komotwetwe na to so we ya ade e wo se ehye won kran e ma hu se ewiase bibie ni honom a eye impossible bibia betimi abam ni nyina eye wadwen utimo pa obebo e ne be ma na timi abam na sentimum aha NYANSAPO kasa mfonyini so yede mu si na ya sore so me no oba ya e ne bebo nkomo me so medin ene abusua pani ousu adumi emamu nyina mu ehwehwa awagen ahenewa adenti ne ebube ne brebe ense si ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bia si kuro ni mu a wase wadore sra panyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am awotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo yesofo kra wo nyeye bi tontonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO abone ntakra na mane ye kese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa odawro ma ntoma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben antima nyina ni mu ampata na wo ya